alivuki yini kanti indaba wena ugada abanye wena liyavuka lakho ba nawe ukazi uthi ngakazi nawe ngibona uthi yini umbuze ke phela mfethu hawu machita serious awusho na ukuthi nelakho alivuka hayi ukuthi phela vele ke mina yakho ngize ngikhulumeke mina yami ngize ngikhuluma imake wanaka into zabanye abafana alo into zabanye abafana akuthi cha bese ngihlala into engo 25 minutes la mina ngihleli nawe alivuki akwenzakala lutho nje akho ngisho into ethi mhlamba ulungisa ibhlukwe uhlale kahle yabo sewumkabi ingozi hayi ngempela ingozi hayi mase kugada ingozi ukade mina hayibo mamlezi uhamba wedwa sikhona mama Yakwahle ukuphapha wena lwazi lesikole somgunyathi. Imake zama uthini ngama ningibonini kanti ngiyini la kahle hayi awahle la shoda khulunya no baby Josie zithini vele baby Josie uhamba nepenguin Wazama ubike wena bhuti ngoba usubona amabane le. hayi yona shimane